Dvije najbolje juniorske ekipe u Hrvatskoj, Cedevita i Cibona, odigrale su odličnu utakmicu u domu košarke na Velesajmu. Bio je to ujedno i derbi dva vodeća kluba prve juniorske lige skupine Centar, koji je oduševio pune tribine u Cedevitinom domu. Oba sastava međusobni dvoboj dočekali su s po jednim porazom. Domaćin je izgubio od Rudeša, a Cibona upravo od Cedevite na svom parketu sa 107-88. Sada su mladi Cibosi uzvratili vitaminima za taj poraz, te su ih pobjedili s 87-81. Nedavno je ekipa trenera Ivana Tomasa bila na kvalifikacijskom turniru Eurolige u Litvi, te je među 8 klubova osvojila 3. mjesto s 3 pobjede i samo jednim porazom. Očito su te jake utakmice u Kaunasu, ali i povratak na parket Centara Popića i Nikića bili ključni za važnu psihološku pobjedu nad Cedevitom. Prvi put smo sad i konačno da smo ekipa, da nas ima 10. Do sad je bilo 5-6 juniora, 3-4 kadeta, pa pošto nismo imali treninga timskih, bilo je dosta problema na utakmici. Danas smo, nakon što smo odigrali te 3-4 utakmice u Litvi, ipak se vidio se neki pomak. Naš krajnji cilj je biti prva Hrvatske i moram reći da je lijep osjećaj kad se odigra ovakva jedna vrhunska juniorska utakmica. Ovo je stvarno bila, ja mislim, i gledatelji koji su došli gledati nisu požalili. U obje momčadi je nekoliko igrača koji su ponajbolji u kadetskim i juniorskim reprezentacijama, dok za Cedevitu igra i Džanan Musa, koji slovi za najboljeg igrača Europe u svom godištu. Od početka je utakmica bila na vrlo visokom nivou, puna tempa, žustrine, lijepih proigravanja uz puno pomaganja i preuzimanja u obrani. Također je postotak šuta bio na visokom nivou, a nije izostalo niti uzbuđenja. Bila je to utakmica za sladokusce koji su mogli uživati u vrhunskoj košarci kako su prezentirali jedni i drugi. Gledajući ovaj dvoboj ne moramo se bojati za budućnost hrvatske košarke. Na kraju su juniori Cibone zasluženo slavili, budući su u velikoj većini utakmice bili u stalnom vodstvu, dok je Cedevita samo nekoliko puta bila u minimalnoj prednosti. Rekao bih da su ovo dvije najbolje ekipe zagrebačke. Da li će biti u Hrvatskoj, moramo to potvrditi kroz poluzavršnicu i ako je onda znači Final Four. A da je potencijala ovdje stvarno je prekrasna utakmica, općenito biti u ovom koloritu jedan od aktera, znači za mene to je čast i zapravo ponos i Cedevite da igramo ovako dobro, imamo odličnu selekciju, dobar rad. Mi smo izgubili kući 6 razlike, u gostima smo dobili 19. Mogu je da dobra generacija hrvatske košarke. Premda su juniori Cibone cijelu prvu četvrtinu bili u vodstvu, tricom odličnog Perkovića, Cedevita je prvi put na utakmici došla u vodstvo za 22-21. U drugoj četvrtini su Cibosi bolji, te na poluvremenu imaju velikih 48-38. U nastavku je sastav trenera Tomasa imao i 14 koševa prednosti, a onda su domaćini u posljednoj četvrtini tricama Barišića, Muse i Perkovića smanjili na 4 koša zaostatka. Sve je tricom odlučio sjajni Uljarević, a onda je Popić pod košem potvrdio pobjedu Cibone s 87-81. Upravo je Osječanin Karlo Uljarević iz 26 koševa bio najučinkovitiji kod pobjedničkog sastava. Mate Mandić je dodao 19, Krešimir Nikić i Ivan Tvrtko Majić po 13, a Josip Popić 11 koševa. Prije svega ušli smo s puno samopouzdanja, znači što se tiče obrane tu su se stvarno borili i moram stvarno čestitati svojim suigračima koji su zbilja dali sve od sebe, počeši od mene, znači svi. Poslali smo više klapa nekako ekipa i puno je pomogao ovaj turnir u Litvi, 4 utakmice, tu su se zbližili, sprijateljili i to je bila kao neka priprema za utakmicu. Stvarno smo dobro odigrali i treba stvarno svima čestitati. Sad ćemo ove 2-3 mjeseca koliko imamo naporno trenirati da to uspijemo, da obranimo, da budemo opet prvaci. Kod juniora Cedevita je prema očekivanju najviše koševa 26 postigao član BiH reprezentacije Džanan Musa. Puljanin Toni Perković je obacio 25, a Osječanin Luka Barišić 19 poena. Ovo su dvije jedno vrhunske ekipe i vidite i sami, Cibona je bila sad na Euroligi, došla je treća. Stvarno puno mladih talenata, ovo je jedna dosta nadarena generacija. Imamo mi, samo nam jedino fali malo visine i to se nadam se da ćemo to nadoknaditi nekako drugačije. Inače stvarno čestitam njima, dečki su stvarno svaka čast. Super su bili, sve su odradili kako treba i zasluženo na kraju pobjedili. Tako su juniori Cibone preuzeli vodeću poziciju od Cedevite na ljestvici i dobili utakmicu za međusobni prestiž. Međutim, daleko je još poluzavršnica i završnica državnog prvenstva. Vrlo je izvjesno da će se ove dvije ekipe naći u finalu za prvaka Hrvatske jer po svemu to i zaslužuju.